The most important thing to know about AI is that it is not just another tool. It is an agent. It can learn and change by itself and make decisions by itself. A knife is a tool. You can use a knife to cut salad or to murder someone, but it is your decision what to do with the knife. AI is a knife that can decide by itself whether to cut salad or to commit murder. Čuli ste. Kako komentarišete sad ovo što on rekao? Međutim, mislim da je ovo suviše pojednostavljena priča. Dakle, to je mnogo više od u ovom slučaju noža ili vrlo pametnog noža i tako dalje. Kao prvo, ne govori se o nožu ili nekom alatki. Dakle, ona nije samo alatka. Mi smo oni koji smo rekli, pišat ćemo knjigu o samosvesti, koristeći glas i delo i stil Fjodora Dostojevskog i naša zajednička, dakle, ona nam je strahovito pomogla.